البخاري ثم إلى روح صاحب هذا المقام الجد عبد الله وزوجته الوالد أحمد خليل عبد الله إخواني أمواتنا وأموات وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين غفر الله لهم إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wala ka belaje jong-jong dor. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Roba santa apa lah nyuling lah tak mau nyi dalam re. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa qala radhiyallahu an An Abi Hurairah, saking Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iku qala dawu sapa Gusti Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqidu syaitanu ala qafiyati rasi ahadikum. Yaqidu bundeli atau mengikat nalek sapa asyaitanu syaitan naleni ala qafiyati ra'si ahadikum ing atase cithoke sirahe salah sijine sira kabeh. Ala qafiyati ra'si ahadikum ing atase cithoke sirahe salah sijine sira kabeh. Idh huwa ari kalane utawi si ahad iku nama turu sapa si ahad. Idhuwa utawi napa ari kalane utawi sinten si ahad iku nama turu sapa si ahad. Oleh bundeli salatsa uqadin kelawan telu pira-pira bundelan. Yadribu kang ndadekaken sapa si sinten niku setan kulla uqdatin, yadribu kang dadekaken sapa si setan kulla uqdatin ing saben-saben bundelan, yakni ikatan. Ngomong sinten setan niku, ana wong kate turu ditaleni ping 3 terus ngomong setane, alaika lailun tawilun fargut. Alaika iku tetep ing atase sira lailun utawi bengi tawilun kang dawa, farkut mongko turu sapa sira. Dikon turu sing enak, aja tangi-tangi. Fa in istaiqadha mongko lamun ngelilir sapa si ahadikum, fadzakara mongko dzikir mongko nuli tsuma fadzakara mongko dzikir sapa si ahadikum dzikir Allah ing Gusti Allah. In halat ya mongko udar napa coplok ducal pudar. In halat mongko udar apa uqdatun sak bundelan. Fa in tawaddaa mongko lamun wudu sapa si ahadikum, in halat mongko udar apa uqdatun bundelan kang loro. Fa in shalla mongko lamun salat sapa si ahadikum, in halat mongko udar apa uqdatun bundelan. Fa asbaha mongko manjing isu-isu, fa asbaha mongko manjing isu sapa si ahadikum nasyaton hale semangat. Munjan bahasa Kedirine trengginas, nasyiton hale semangat utawa trengginas, thayyiban nafsi turkang bagus atine. Thayyiban nafsi turkang bagus atine. Wa illa lamun ora
Dzakarallaha ora tawaddoa ora shalla ya, yakni wa ila mongko lamun ora zikir, lamun ora wudu, lamun ora salat, asbaha mongko manjing isu sapa si ahad, manjing isu khabithan nafsi hale jember atine, jember temor, jember elek, kacik jembi jem, khabithan nafsi kang jember atine utawa elek atine, jembar jember, ada tulisnya jember jembar ada. Kaslana turhale aras-arasan males. Wa ila mongko lamun ora dzakarallah, mongko ora tawaddoa, mongko lamun ora salat, asbaha mongko manjing isu sapa si ahad, khabithan nafsi hale jember atine, elek atine, kaslana turhale napa aras-arasen. Riwayat dari Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Ini penting nih untuk kita laksanakan, untuk kita amalkan sebelum tidur. Ya. Sebelum tidur dan setelah tidur. Sebelum tidur dan setelah tidur. Sebelum tedung ben semarene tedung. Untuk menghindari daripada rekadaya, daripada usaha-usaha jahat daripada setan. Karena setan nikah ia jeri majrodam, bisa melewati apa yang dilewati oleh darah. Sekocur badan nikah elebeti setan. Baik orang tepak dalam keadaan tedung atau dalam keadaan terjaga, jaga, tertidur ataupun terjaga. Setan tak henti-hentinya terus membawa manusia ke jalan-jalan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, terus berusaha setan gelak cek ngajak sopaja kaula ban panjenengan dadi kancana pagi ning akhirat, yani masuk ke neraka waliyadzubillah. Taib. Riwayat dari Sayyidina Abi Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqidu syaitan, setan itu mengikat di tengkuk atau bagian akhir daripada kepala kalian semua. Idza huwa nama, ketika kita hendak tidur. Jadi setan mengikat tengkuk kepala seseorang daripada kalian saat dia tidur. Tengkuk nikah bagian belakang dari kepala. Kanto. Napa maturana tengkuk nikah? Leher lain. Ya real tengkuk deh. Budine cetak nih. Ya ada batu deui. Yang berarti nikah tengkuk nikah. Kofa. Ya. Nikah Kanjeng Nabi oneng. Maka orang Montedu ngetok kocak Abdul Kofa. Pon leera ketika bulan leer tak lem cecek. Ya. Setiap orang setedung gelak bi setan ni kayak tali kelaban telok talian. Pertama, setiap ikatan nikah mempunyai maksud tujuan berbeda, lain tujuan setan. Mare pone talen satu persatu talian gelak. Mungko talian pertama mune bugel nyaman keneng tajek talian bugel. Keng mula talian paten tak bisa. Nalek bola biasa bae mune talene paten iki. Tak keneng mune bugel apa mun lor sotan nyaman. Mun talian lor sotan nika.
Tak mungkin setan naleken lor soten dia tak kira. Ya pasti talen paten bi setan wis. Perapat. Mare pone talen pertama, talen boleh, perapat. Talen boleh, perapat. Tak bisa diucale sampai telo talian. Kemudian setan mengatakan apa? Alaika lailun tawil fargut. Malam ini adalah malam panjang. Yang ngareng malam minggu ruang. Malam minggu, malam yang panjang. Pelancong bi setan bacot. Bagi anak saya pacaran, malam minggu adalah malam minggu, malam yang panjang. Bacot bi setan ngocah. Alaika lailun tawil. Lanceng malam dia. Fargut tedung. Nah, karena pun setan neka naleen ke kauleben panjenengan kelaben talian telok 3 ikatan neka. Taleen bi setan ning bagian belakang dari seraneka tengku dari cetak neka. Apa mon jan madhuran kanton sobung mon kanton kan leng pelengan. Ya, dari bagian budi cetak nih saya tale. Fa in istayqadha fa dzakarallaha in hallat 'uqdatun. Ketika bangun tidur kita berzikir kepada Allah dengan membaca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur, maka ikatan saya pertama lepas. Ikatan saya pertama lepas. Jika tedung macam nikah. Deki perbanding Nabi sebelum tedung. Apakah setan mampu naleen de orang-orang sesoleh? Apakah setan mampu naleen de tedung orang saat dikir? Artinya tak sekabin orang bisa taleen bisa setan. Setan kang tokang tipu. Tipu kia. Montroni bo setan. Tedung piapa cek macam bismillah, piapa rok mengerok kan setan tedung dia lu tale. Tak tedung kok ginangan. Tipu ki setan. Karena setan ini terus aboreng monoso ngakan tedung bahkan ajima wis bine. Setan ini kapolo. Taib dikit bahas di budi nih. Tetapi bila pada orang jaga tedung pas macam dikir alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah in hallat 'uqdatun, maka ikatan pertama ini kelepas. Sebaliknya berarti mon orang jaga tedung mak tak tikir ke Gusti Allah ya pancet tak lepas nih kah. Tak ducal talene setan nih kah. Jaga tedung salah tak maca tikir. Manon jaga otak-etak utak cetot aku boh mae cetot bade sesene genggi bade nyaman wae ne cetot di tot cetot montot cetot orang tot cetot lain mon jan bahasan orang lain disetot cetot. Montot cetot kulit sambian nyetot tanang, tak apa nyetot tanang, cetot, mon tengah kerotok, leer kerotok, mon tanang gerigi cetot, lebon di pahtot cetot mon dia, letak maja tikir nyetot, ini mek potong, ambu cek nyetot tikir, ngidi. Cetot. Itu apa masih cetot kayak dikir deh lah. Alhamdulillah tot. La ilaha illallah. Bilon kula nyetotan mangke nenten. Kita nih winner lah karena nyaman nyetot. Ceking bolan cek tambeng. Are mun tek cetot tak lem tedung dia. Bebes colok. Imun tak berdaya sampean tak lempaham apa. Boleh nggak saya pulih asik cetot. Tak iso wis.
Iya, malah aja lah ngaku mau singin nengke. Singin iya. Lah saiki boten, akeh pekase cethet. Iki tambah celeker cethot. Cere ngecotot king male tedung tak nyongop melolo. Reng nyongop melolo cetak. Lah saiki aja dicetot pul. Insya ada Maji Busro. Coba. Beda tak? Aduh lah. Ngerti ngono pul. Ya, aja dolanan iku wis. Sing akeh dikira wis. Jadi ketedung menjadi ker. Ya. Kita apa-apa cetot ngambil tiker. Taib. Maka monoreng se adikir pertama maka apa? Talian ikatan se pertama neka ducal. Ducal pun kare dua. Bila dikir. Mun tak apal pokoknya dikir ke Gusti Allah. Astagfirullah, alhamdulillah, Allahu akbar. La tahlil ambian. Afdalu dzikri fa'lamannahu la ilaha illallah. Pun dia dikir-dikir se kawarit. Mun jika tedung gini ke dikir. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da amatana wa ilaihin nusyur. Taib. Fa in tawaddaa in halat 'uqdatun. Kemudian mun awudu maka talian senomor 2 neka dukal kia. Ini ringan pun mun awudu. Jadi fungsinya wudu neka bisa menjaga orang dari godaan setan. Mun kan di wudu orang soce tak ada. Secara soceh dari dosa maksudnya, tapi mon soceh dari hadas, soceh dari perkara-perkara saya coba, ini ke orang sahli wudu nih. Bahkan orang sandi wudu tak bakal terjadi sesuatu yang membahayakan de orang sandi wudu. Lamun terjadi tak bakal raja. Umpama terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, kemudian terjadi apa-apa, mata kedok, mata kerja, tapi tandi wudu. Cek sampai nyala lagi sera. Karena kalau panjenengan tandi wudu. Maka daimul wudu nika markana sunnah tajdidul wudu. Nyaren apa? Wudu. Sampean di wudu mulai asar sampai esa, salat sah. Tapi mun tajdid nyaranya wudun gencerna lebih raja. Napa boleh musim jelep. Nah, karena wudu nika berkaitan kalaban salat. Mun wudun sempurna maka sholat sempurna. Mon wudun acak maka sholat pun ngacak. Pengaruh wudu nika dengan sholat. Maka sempurna wudu. Ngalak telo kali. Ya. Kofa nika bagian kofa nika dan gelak setan setan bagian belakang dari kepala nika maka nika disunahkan dibacain Maria wudu ngalak aing ketesaki pas cetak nika sunnah dari ada ke budi dari budi ke ada. Nika sunnah khurujan minal khilaf karena pada sebagian ulama saya mewajibkan jami'ur ra'si sekapina cetak ini wajib biasa tapi Imam Syafi'i ba'dur ra'si setengah daripada sera kening yada kening tengah kening budi pokok bagian dari ar-ra'su bagian dari ar-ra'su maka khurujan minal khilaf ngala aing duaan du tanah du kelaja ketasaki pas osap dari ada ke budi dari budi ke ada ngalak boleh ketasaki pakai leer karena pada saya awajib pagi leer ini bagian daripada ar-ra'su kofa nika bagian tengkuk nika juga wajib ibacoy pada saya wajib pagi sop aja keluar dari ulama saya wajib pagi tentang al-kofa dari tengkuk nika maka ngala aing ketasaki pas sabe leer baru kemudian sokoh telok kali sempurna mengenai apa boleh sampean bisa wudu apa bisa siwak ndak harus dengan apa siwak sikat niat sikatan niatnya nasiwakan sunnah hukum nah jadi orang mun awudu ikatan setan senomor 2 nika pasti ducal pasti ducal tak mungkin tak ducal nika Kanjeng Nabi sadabu
Fa in sholla mona salat subuh maksudnya, in halat uqdatun, maka lepas ikatan yang terakhir ketika kulimun menjenengan salat subuh, maka lepas nikah ikatan. Fa asbaha nasyiton, maka dia di pagi hari akan semangat, thayyiban nafsi, hatinya akan bersih. Wa illa, kalau ndak artinya tedung ya tak majadzikir, ya tak wudu, ya tak salat, darama asbaha khabithan nafsi, maka dia bangun di pagi hari khabithan nafsi, jelek hatinya, kaslana dan malas, alakoh, sengkah belajar, sengkah ibadah, sengkah gara-gara nikah etaleen pun bi setan pun, etaleen bi setan. Terus demikian ponan, terus demikian setiap teh dunga etale boleh, maka semakin jauh, semakin sengkah, semakin cuba atena. Oleh karena itu tak sekapin orang bisa napa esmaen bareng setan nih kah? Cerita aki ketika napanya mana Sayyidina Umar ibn al-Khattab, aneka edebuin langsung tineng gusteh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apun makna daripada qafa kada? Makna al-qafa huna akhir ar-ra'si mimma yalid dhahr. Jadi akhir daripada cetak nika berarti saya kocak jitok nika saya talen di setan. Aneka saya kocak akhir daripada cetak. Ikan to saya talen di setan. Karena ikan to ngangkui lafat napa ala, berarti ala nika adalah nutuaki daripada akhiru syai'i minar ra'si, akhir daripada cetak. Umpamanya cetak saya talen maka bani alafat ala, bani ala qafaihi tapi fi, bani ala qafiyati ra'si ahadikum tapi fi qafiyati ra'si ahadikum. Cetak kakapinten tapi bagian belakang. Ikan to nika saya talen bi setan. Baik. Adapun orang-orang yang zikir ke Gusti Allah Subhanahu wa taala, maka setan tak bakal mampu. Sebagaimana Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam aneka moci dekat Sayyidina Umar ibn al-Khattab secara langsung, dekat Sayyidina Umar ibn al-Khattab. Edabui dekat Sayyidina Umar ibn al-Khattab, ma salakta fajjan illa salaka syaitanu fajjan ghaira fajjik. Ma salakta, wahai Umar, tak jalan banan situng jalan, tidaklah kamu melewati satu jalan, kata Nabi, illa salaka syaitan fajjan ghaira fajjika, kecuali setan akan mencari jalan lain, karena setan ini tak gelem papasan bi Sayyidina Umar, apa boleh apa ara. Karena Sayyidina Umar orang hebat. Jadi tak sekapin orang setan ni mampu entar apara. Bukti na Sayyidina Umar ni kayak ketako, salepan ni tak gelem setan. Kanjeng Nabi sadebu, ma salakta fajjan illa wasyaitanu salaka fi fajjin ghaira fajjika. Fi fajjin ghaira fajjika illa salaka syaitan fajjan ghaira fajjika. Wahai Umar, bentak lebat neng situng jalan kecuali setan lebat neng jalan selain. Berarti Kanjeng Nabi kata engal ke setan ni kamu tepaan buru dari Sayyidina Umar. Apa boleh apa ke Gusti Kanjeng tambanten, Pak. Wa inna syaitana la yafirru min dhilli Umar, karena setan ni keburu dari jeng-bejeng na Sayyidina Umar ni katako. Makanya compo beri tolesan Umar Al-Faruq. Malai setan ni kata masuk. Ya mun tak bejeng, masih nyaman Umar. Nyaman Umar yang tak bejeng, belum besetan. Umar Al-Faruq, iso ora bejeng, toles nyaman Umar Al-Faruq. Sehingga tak sitong dua banyak. Saya ada buaki daripada kisah-kisah orang soleh mereka. Anna ba'dul ubad ja'a yadkhulu masjidan fil bariyah. Bada salah situng orang ahli ibadah masuk ke situng masjid.
Wa kana mimman u'tiya syai'an minal mukasyafat, dan orang tersebut bagian daripada orang yang diberikan mukasyif, kelebihan bisa memandang sesuatu yang tidak bisa dipandang oleh kasat mata manusia biasa. Fara'as syaitanin, maka fara'as syaitanaini, maka orang tersebut, orang ba'dul ubad, orang sesoleh gele, menyaksikan dua setan ala babil masjid, ya dan masjid. Dua setan ni arundingan. Setan dua ni kaberiya dan masjid. Ahaduhuma yaqulul akhar, salah situ ngocak dek ka, salah situ ngah. Setan ni ka udkhul, masuk ben ke masjid. Awi dzalikal musalli. Kuda orang sak salat je. Cak khusyuk orang sak salat je. Faqala lahu la aqdiru, tak mampu kok masuk. Tak bisa kok. Arab apa tak bisa? Fata'ajjaba. Gawo, arab apa ben tak mampu? Karena yang dalam diri beda orang tedung, orang sak salat je samping orang setedung. Tambah gawo boleh, fata'ajjaba, tambah gawo boleh, mak bisa bener. Orang si ahli ibadah ni kan ngetelak rundingan, kan aku semakin gawo. Esora bisa setan, ayo masuk. Pada setan ni kah? Tak mampu kok ke, tak mampu kok ke. Benjak lah ben lah sering ben spesialis orang aku dereng sol, tak bisa. Bedereng tedung ya pengkir. Oh neng orang si soleh ni coba ada setan dua ni karundingan. Semakin heran. Ternyata mak bisa. Ya khafu syaitan minan naim, wala ya khafu minal musalli. Takut do orang setedung, tapi tak takut do orang sak salat. Falamma dakhala, maka penasaran dia. Orang seahli ibadah, seahli ke masjid gila, setelah setan ni ke, setan dua ni ke, penasaran. Siapa agar setedung dia? Congok. Absaran naim, maka dia menyaksikan, dia melihat orang yang tidur adalah Ibrahim bin Adham, Imam Ibrahim bin Adham. Karena orang sesoleh, setedung jadi orang singeden itu orang sesoleh, walaupun orang sak solat tapi benih orang sak di ilmu, benih orang sesoleh, tak takut do orang sesolat, tapi takut do orang setedung. Ngoca, umpama engkau aparak, setengka agi, maka engkau bakal yober nyaben orang setedung jadi ya jangan setan ni. Umpama engkau aparak, setengka bagi engkau aparak. Andai saja aku mendekat kepada orang tersebut satu langkah kaki saja, maka aku akan terbakar oleh nafasnya. Mak bisa, karena nafas seorang yang sesoleh, sebelum tedung orang yang sesoleh, atikir menjadi doa dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti beda cara-cara sebelum tidur untuk menjadi hirzan, untuk menjadi benteng pengaman daripada godaan setan. Sopa jete etaleen, sopa jete. Karena pasti etaleen kapi orang ni. Kecuali orang-orang si tedungnya sebelum tedung, yang kita neka orang si ahli atikir, orang si maca doa, maka orang ngak neka bekal selamat dari godaan setan. Di antara Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a 'inda naumi suratan minal Qur'an kanat lahu hirzan minasyaitan hatta yusbiha." Barang siapa yang membaca yaitu suratan minal Qur'an, satu surat daripada Al-Qur'an. Ya, benar satu ayat, satu surat daripada Al-Qur'an, maka kanat lahu hirzan minasyaitan hatta yusbiha. Maka bacaan Al-Qur'an satu surat nikah, maka bakal jadi penjaga daripada godaan setan. Wa man qara'a ayatal kursi 'inda masaihi kanat lahu hirzan minasyaitan. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Serana orang sebelum tedung maca ayat kursi, maka orang neka sampai pagi, maka orang neka mangqala kullama asbaha wa amsa, maka orang mun maca pagi maka sampai sore jaga dari godaan setan. Serana orang maca sore ayat kursi, maka semalam neka jaga dari godaan setan. Jadi orang setedung neka mak maca ayat kursi jaga tinang Gusti Allah dari godaan setan. Siapa orang sebelum tedung maca ayat kursi sekalian, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala ngotos situng malaikat untuk ajaga orang setedung ni. Benih polisi saya jaga, benih tentara, benih security, benih satpam, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nyak benyan maaf napa orang nyeher ni kah pacet seher ni kan nyak benyan masuk begitu tedung. Kemudian rata-rata orang nyeher ni kebiasaan pacet dari leer nyerang. Napa cara-cara ini kan neng leer, etalen leer, maka bodoh orang, umpama bodoh orang
napa canreng kono bilang tak nemu judu udah sinale dir wah ibacet beda tak kata nale ini kan jadi sinale sihir setan nale anak buna setan nale iki ya bodoh bahasa sekonan boleh epatek nyaman na epak koneng nangger nang kaju raja ibacet beda istilah orang kona seher nih kan jadi orang nyeher nih rata-rata nalein elek eraneka mangkan pacel anak buna setan nah seran orang yang saling baca ayat kursi tantangan sampian sapan orang baca ayat kursi sebelum tedung dukaleh maka Allah Subhanahu wa taala ngotos 2 malaikat untuk ajaga nikah sampai jaga seran orang yang sebelum tedung baca ayat kursi telo kaleh maka Allah Subhanahu wa taala maka Allah Subhanahu wa taala debu deka malaikat 2 gelak nyengke ban malaikat engkau tibi saja jaga Allahu Akbar. Gusti Allah saya jaga. Kursi tantangan. Ngih ke macam dia. Tetap usaha, ikhtiar. Adapun umpama beda orang niat jahat tak bakal masuk insyaallah. Sokor sebelum tedung baca ayat kursi. Tepak nyalon be ayat kursi. Tinggal tetek lang bi ayat ke rekor sana. Dalam hadis lain, man qala kullama asbaha wa amsa la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir kanat lahu hirzan minasyaitan yaumahu dzalika hatta yumsi. Seorang orang yang baca sopu la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Sopu baca 10 kali, maghrib baca 10 kali. Seorang orang yang baca nikah sopu sampai maghrib jaga tak bakal guna setan maghrib sampai sopu mun baca nikah jaga dari guna setan umpamana beda orang kita belajar tak raja tu sana gempang sepora sokor orang pagi hari dan di sore hari menjelang malam baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah nikah hadis nikah ya berarti banyak cara-cara untuk taharruz untuk apa menjaga diri daripada godaan setan. Engki cak salah aki mun beda orang napanya mana wala'iyadu billah ngalakonin maksiat seraja ki karena orang gelak tak perhatian tak di tameng tak di taharrus tak gelem ajegeh menjaga diri dari godaan setan. Karena setan ini kenapa? Yakul ma'aman lam yusammi. Setan bakal ngakan bi orang si tak gelem adikir tak banyak bismillah. Wa anna man samma la ya'kulu ma'ahu ban orang yang sakit baca bismillah setan ni tak bakal norok ngakan wa kadzalika syurub ngenom ya dikia wa kadzalika aljima wa kadzalika dukhulul manzil masuk bungko apolong bisbine cak lupa baca doa Allahumma jannibna wa jannibi syaitan ma razaqtana daiyalah main teret kakek tuh nak tapal boleh ya salah nanti baca bismillah bismillahirrahmanirrahim nyoblos nika bisa napa mangkana anan reng mangkan beng tambeng ler beler ya orang tua napa apa maaf kalau non saya budeng kadang sebelum polong bisibine ki nyongok film porno pak diri di tadi anak saya soleh cereng lah bayang aki orang bine lain tore cecil ayo setiap kita polong bisi bine saya jongok orang-orang bine lain saya tak halal maksudnya membayangkan orang bine saya bayang aki gila dari kamu terus dadi anak sesuatu ya tak bisa tak dadi engki karena pon cara pon citak pon salah citak kelero bener tak termasuk azina king membayangkan ngak ini kan pon dosa mau jomuk ya mun tak sini ngene serbine gula kita jarang jemu lain ya ki bapak jemu nih ya njok bodoh tak apa pecahan kok ya pecahan kaki lah sekarang mau niat sepenting niat aku mau niat mesen dengereng bini tak apa jangan apa jangan bean king cek salah aki mau setan noro ngampung tadi buru campur beda setan 2 rundingan kia bersedak berek bersedak temur ketemuan titik dina
deki mula mare janjian dia ketemu di dinak boleh ke borok ke timur ternyata sediri borok ini kekurus sediri timur lempo can setan saya lempo loh mak kurus mak jen kerempeng bayang kok mon mak lempo moneng kok pan mapan tangka kanan engkau ke timur jorang ngakan bi orang ngakan kok tedung bi orang tedung apolong bisbine kok ngampung gi polan tak maca bismillah ban kok tak nemu orang saya kebere adikir kapi tedung maca bismillah ngakan maca bismillah apolong bibine ya maca bismillah maca doa maka kok koros kadaria jadi perlu nih penting nih sebelum tedung maca zikir ya sebelum tedung maca zikir jika tedung maca zikir nama maca zikir karena setan nih terus menerus tak buambu tak henti-henti untuk aku de kalau mancingan sehingga mon orang gila napa mulai tedung sebelum tedung maca zikir jika tedung maca zikir asbahana syaitan semangat thayyiban nafsi atina bagus marsine semangat monenten asbaha khabithan nafsi wa kaslana orang gila pasti bakal coba atina ben sengkah rasa-rasan paham nggih jadi mulai semangken anak-anak belajar alhamdulillah tahadus binikmah auladi anak kulen masih semua tas ngeletas kimun bajana tedung sama aja doa mulai kini ayo mau doa bismillahumma ya bismikamu syahadat asyhadu an la ilaha illallah tanang ngacung kapi wa asyhadu anna muhammadar rasulullah doa jaluk apa nang Gusti Allah ya Allah mugi-mugi mimpi Kanjeng Nabi tedung sampai semangken sampai semangken belajar lagi kene bismillahumma ya bismikamu syahadat ngacung tanang asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah doa ya Allah mugi-mugi mimpi Kanjeng Nabi tedung karena gue tak tahu nyongok TV, ben tak tahu kok acaranya TV ini kan, tak pernah gue nyongok TV ini kan. Alhamdulillah hadus bini mah, anak-anak hari Ahad tok negu HP, lain ini kan ada negu HP, mau netemu bahaya, pasti tahu kau lebih gula. Jadi karena pon setan nih pon masuk abaroba macem-macem ponan, mau tak sini ke pak, ki lekar la aja ke kader ki kemaling nih boy, ki aja ke kader ki take coba boy apa boleh lantor pak ya tambah tak karuan ya tambah tak karuan ada saya ketakut tambah kadu ya oleh karena kak dinto untuk melepas ikatan dari setan jaga tedung zikir kemudian wudu kemudian salat subuh bebas dari setan ponan ya terus sopa aja kun panjenengan teh pare setan sebelum tedung atikir congok orang sesoleh gila Imam Ibrahim bin Adham tak bengal Sayyidina Umar bin Khattab tak bengal apa arak ben tak bengal sangkuna setan neka inna kaida syaitani kana dha'ifa tipu daya setan neka usaha-usaha setan neka Allah taala mulai ada dha'ifa lemah inna kaida syaitan daya upaya daripada setan sekuat apapun usaha setan dha'ifa lemah tak mampu tetapi orang sandi benteng, sandi kekuatan. Mun sandi kekuatan dia masuk, Pak. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang tipu daya perempuan, inna kaidakunna azim. Tipu daya perempuan ini azim besar. Bisa hilang sebareng gara-gara kening tipu daya orang bine. Ini orang bine tahu sa mun setan ki aku, orang bine tahu sa aku. Cukup pakai telapo kang lain lah. Aglibek. Locot iban surban jala bola. Le pabrik tahun aja le pone abende jedok lah mon setan kayak aku dari kanan dari kiri dari ada dari budi dari atas dari bawah sampai orang-orang gila letak nemu era orang bini tahu saku cilembun setan be mon setan kayak aku udah menembun tak usah engki makan gue panjenengan mon aja gongku pandangan pendengaran jaga insyaallah mon nenten dadi mata-matanya setan dadi kopeng-kopenga setan maksudnya apa saya jelingaki ya apa saya keseneng setan apa saya idingaki apa saya keseneng setan itu timatana kopeng bahkan atena aneka jelmaan daripada setan beda orang dia menosah bentuk manusia tapi jelmaan dari malaikat
Arapa tak jeling kecuali apa saya ridhoin Gusti Allah. Tak ngedengaki kecuali apa saya ridhoin Gusti Allah. Tak tengkak kecuali tengkan oleh ridhoin Gusti Allah. Ini kemenoreng lekadung aja gongku dari napa? Dari kudana setan. Dhaif, lemah, tak kuat tipu daya setan ini tak mampu. Takut sanggun setan ini. Kengguli sampian tak paham. Makanya orang norok setan ini tak langsung, Pak. Selangkah demi selangkah, setapak demi setapak. Wala tattabi'u khutuwatish syaitan. Jangan kamu mengikuti daripada apa? Tengkana setan. Jangkahan atau langkah-langkah setan dia terus bunter ya. Allah Ta'ala tak ada wala tattabi'u syaitan. Jak norok setan enten tapi beda khutuwat beda tengkaan wala tattabi'u khutuwati syaitan bene wala tattabi'u syaitan jak norok setan enten tapi jak norok tengkaan setan tak torok setan keng tengkane toro ya pada bi norok setan kelakon nengak setan pakai nengak setan akhlak nengak setan akhirnya setan jem gara-gara kelakon nengak setan. Ya, masya Allah, alhamdulillah. Mentermu kita ilmu semanfaat. Patang jaga khususnya menjelang tidur bi jaga tedung nika karena nika setan nika ada tedung ada payan ada lesuna terus aku doh sehingga orang nika betul-betul lupa ke Gusti Allah dan bangal maksiat ke Gusti Allah. Nah, ketika pun lek talen ampun teti budan setan pun alhamdulillah billah. Menter pada selamat. Amin. Babu doa was salati min akhiril lail. والله أعلم بالصواب. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدده كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك صحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. ربنا انفعنا بما رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا ما للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا حلالا دائما وأخلاك يا علماء نهضى بالخير ونوفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا عيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا رسل واغفر واستر وأنت أكرم من ستر. وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب الغرار. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. فحسبنا الله
العلي العظيم صلى الله على سيدنا محمد الحمد لله بالفاتحة إلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء المرسلين صلوات الله عليهم أجمعين ثم إلى أرواح أهل بيت الطيبين الطاهرين وأزواج الطاهرات وأمهات المؤمنين وأصحاب رسول الله أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح الخلفاء الراشدين والعلماء والأولياء والشهداء والصالحين والعلماء المفسرين المحدثين أينما كانوا وحلت أرواح من مشارق الأرض المغاربها بر وبرها خصوصا المهاجر الله أحمد بن عيسى وبن عبيد الله وسيدنا علي بن علي خالي عاقسم والفقيه المقدم جميع ساداتنا علوي فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سالم وأخي عقيل بن سالم قطب الرباني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني حسن الشاذلي والإمام الشافعي والإمام زين الدين المالباري والإمام البخاري والإمام القسطلاني وأصول إمام قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس قطب ثم إلى روح قطب الباري الحبيب عبد الله بن حسين بن طاهر وأخي طاهر ثم إلى روح المقدم ثاني عبد الرحمن السقا أولاد مرمضار وإخوانه المقدم ثاني عبد الرحمن السقا أولاد مرمضار وإخوانه الحبيب القطب الواضي الحبيب عبد القادر بن أحمد جدة والحبيب محمد بن علوي بن عباس المالك وأخي عباس المالكي الحبيب مالك بن الحبيب محمد بن الحداد ثم إلى روح القطب الغاث الحبيب أبو بكر قرسي والحبيب شابوت بوتي والحبيب محمد بن حسين العيدروس ثم إلى روح الحبيب محمد الحداد ثم روح الحبيب محمد المهضار ثم إلى روح محمد البشي وأصول مغفر ثم إلى ركود شفظ البلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن الحبشي قطب الملي الحبيب علي الحبشي وأصول مغفر ثم الحبيب عبد الله الحداد بانين والحبيب حسن بهرون والحبيب جعفر بن شيخنا السقاف والحبيب علوي بن سقاف السقاف والحبيب هادي بن شبوكر بن سالم والحبيب عبد القادر بن والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن الفقي والحبيب صالح سامي التانق والحبيب بن هادي الحامد والحبيب هادي بن عبد الله الهدار والحبيب محمد الهدار وأصوله ثم الحبيب سالم الشاطر والحبيب أبو بكر وابن صاحب الحول الحبيب سالم بن عبد الله بن عمر الشاطري وأصوله مغفورين ثم إلى روحي هجي جاسم نور سالم وزوجتي وكي هاشم رافي وزوجتي ثم إلى ركي عبد الله محسن ثم زوجتي ثم إلى معروف وأصول وفره ثم إلى رسول بهذا المقام الجد عبد الله وزوجته ثم إلى روحي الجد برهان وزوجتي ثم إلى الوالد منير علي وزوجتي الوالد أحمد خليل عبد الله إخواني أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين أن الله يعلي درجات في الجنة ويميد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير وعافنا الله يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويشفي أمراضنا ويقضي حاجتنا وحاجات المسلمين أجمعين أن الله يسر كل أمورنا أمور الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة الضالين من ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تب علينا إنك أنت التواب الرحيم وارحمنا يا أرحم الراحمين واغفر لنا يا خير الغافرين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين.